kubasuhuza mbaha n'ikaze abakurikirana ibiganiro byacu kuri Sportline TV. Iyi ni channel yanyu, ni channel y'abanyarwanda, ariko hari hashize igihe kinini bitewe n'impamvu zitandukanye ntakora ibiganiro, ariko ubu nagarutse nanone nkabanje kubaha amakuru y'ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe. Muri ibi bihe ikipe ya Rayon Sport ntabwo imerewe neza, ifite ibibazo bitandukanye bitewe n'uburyo bari babaze yuko bazagera mu matsinda, ariko bikaza kurangira ikipe ya Singida Big Stars ibakuyemo. Ikipe ya Singida yabakuyemo kuri aggregate y'ibitego 3-1. Igitego cyabatsindiwe i Kigali cyane nicyo cyabaciye intege ku buryo bagiye muri Tanzania nta cyizere bafite, ndetse mu gutsinda igitego cya mbere birangira babona yuko ikipe bari kuyidomina, ariko mu gice cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yagarutse itameze neza. Tugiye kuvuga rero ku buryo imikino ya CAF Champion ya CAF Confederation Cup yagenze, urugendo rw'abafana ndetse n'uburyo abafana na n'ubu ngubu bataragera mu Rwanda kandi bakagombye kuba bahageze uyu munsi. Muri kumwe na umunyamakuru wanyu ubakunda cyane kandi usanzwe abakorera ibiganiro. Twaje rero tutangire n'amakuru avugwa mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe. Byatangiye ikipe ya Rayon Sport muri itombora ikipe ya Singida Big Stars. Abantu benshi baravuga bati noneho bya bihe byo gusubira mu matsinda byaba ari ibingibi, ariko ikipe ya Singida Big Stars nayo yagiye yiyubaka uko bukeye n'uko bwije. Igura ba Karida Uco ibakuye muri za Yanga, igura yari isanzwe ifite ba Kratos Chota Chama nawe yakuye muri Yanga. Urumva ko yagiye yiyubaka, ifite abakinnyi benshi bakomeye, ariko ikipe ya Rayon Sport nayo yari yariyubatse uko bishoboka byose bijyanye n'amikoro yari ifite. Tuvuye ku ikipe ya Singida Big Stars, ikipe ya Rayon Sport n'ubundi yagerageje kwiyubaka, ariko bya bindi by'amashyamba, abasaza ngo ntibumvikana n'aba, ngo Muvunyi ngo na Tadeyo ntibumvikana, ngo runaka na runaka, ugasanga ibyo bibazo nibyo byinshi byiganje mu ikipe ya Rayon Sport, aho kugira ngo bubake mu kibuga ahubwo bakajya guhangana mu itangazamakuru. Ngaya mabaruwa ya buri munsi ngo inteko y'inama y'inteko rusange, abandi bati turayanze, abandi bati turi gutegura Rayon Day, abandi bati wapi. Ibintu biragenda birivangavanga, abakinnyi gukorogana, fitness coach ayabunga abaragiye, bategereza undi kumuzana biratinda. Ubwo mwambari Serge yaje ku mukino wo kwishyura, murabizi. Ikipe ya Rayon Sport iragenda irivanga, birangira n'ubundi mu kibuga byanze. Uyu munsi rero waje kugera ubwo bakinaga n'ikipe ya Singida kuri Kigali Pele Stadium, barakina ikipe ya Rayon Sport, ariko ukabona ko iki ni ibintu bidasomeka. Akinaga ibintu ubona bidasomeka, biza kurangira na rutahizamu wabo Asumani, rutahizamu ngenderwaho, nawe birangira bamuvunnye. Ubu azamara amezi 4 hanze y'ikibuga. Forunganye yaravunitse sezo yashize, na n'ubu ntaragaruka. Biza kurangira rero n'ubundi ikipe ya Rayon Sport igiye muri Tanzania kwishyura, ariko iri mu mwenda w'igitego. Iragenda irategura ibyayo, ijya muri Tanzania. Igeze muri Tanzania, igice cya mbere bagikinnye neza cyane, babonamo n'igitego cyatsinzwe na Tambwe Gloire. Igitego kirinjira, abafana baraserebura bitera hejuru, abaperi bati birakunze, banze ikipe igiye kusubira mu matsinda. Ariko mu gice cya kabiri ikipe ya Big Stars Singida yaje imeze nkaho yari y'Amavubi, irabakinisha, Rayon iribura. Mu kwibura haje kuboneka, baje gukora counter attack, basiga abadefenseri b'ikipe ya Rayon Sport, birangira igitego kigiyemo. Ubwo bibaye 1-1. Barakina bigeze aho Paveri Nzira nawe aza gukora ikosa ryatumye ikipe ya Singida Big Stars ibatsinda ikindi gitego cya kabiri. Bibaye ibitego 2-1 muri Tanzania. Biza kurangira umukino ari uko nguko ugenze, biba 3-1 ikipe ya Rayon Sport iba irasezerewe. Gusezererwa kwayo ntabwo ariyo nkuru nyamukuru, ahubwo turibaza kwigarutse muri shampiyona ya hano Nyarugenge biraza kugenda bite ko abakinnyi bamwe ubona
batameze neza, yaba mentally mu mutwe ndetse no mu myiteguro, uba ubona yuko batakaye bitewe n'ibintu biri kugenda biba mu ikipe yabo. Ariko icyo nakwibaza ni ukuvuga ngo bagarutse i Kigali ku wa kane bafite match n'ikipe ya Polisi Football Club. Ikipe ya Polisi ya Ben Musa nayo imeze neza mu nkera y'abahizi, murabizi ko yakubitaga umuhisi n'umugenzi. Ubwo dutegereje ku wa kane tukareba yuko ikipe ya Rayon Sport yatangira shampiyona neza. Tuvuye ku by'ikipe rero haje kuzamo utubazo dutandukanye, bamwe bati Tadeyo nta muyobozi umurimo, ariko ikintu ngewe mbona ku giti cyanjye, Tadeyo ni umuyobozi ahubwo yabuze abamushyigikira. Tadeyo ashaka gushyira ibintu ku murongo, ariko bariya basaza bo muri board bo bakamuvangira. Rero igihe icyo ari cyo cyose batari gushyira hamwe bizarangira n'ubundi nta kintu bagezeho. Ahubwo ngewe icyo navuga, nk'uko Tadeyo yitabaza RGB yagakwiye kuza ikajya muri iki kibazo cya Rayon Sport mu mizi, igakuramo abantu bamwe na bamwe batumva imikorere ya association icyo ari cyo, hanyuma bakajya ku ruhande, ubundi ikipe igakora ibyayo. Tuvuye ku by'ikipe rero tuyireka tujye ku bafana. Abafana nabo bari bikozemo. Muvunyi yari yababwiye ko agomba kubatangira 1/2 cya tike yo kujya Tanzania no kugaruka, ubundi bo bagashaka yo kwitunga na 1/2 cya tike. Abafana barabikoze. Hagaragaramo abafana 56 bagiye baherekeje ikipe ya Rayon Sport, ariko mu kugenda baragiye bagerayo amahoro, babona hoteli, babayo ku kibuga, baragaragaye, haba mu myitozo bajyagayo, haba kuri match bari bahari ari benshi. Ariko ikibazo cyaje kuba mu kugaruka. Mu kugira ngo bagaruke, abantu bo muri Tanzania ngo baje gusanga imodoka yari batwaye yararengeje uburemere bwemewe muri Tanzania. Barangije babaca 6,770 n'uduce tw'amafaranga yo muri Tanzania. Ubwo rero niyo mpamvu muri kubona abafana batari bagaruka mu gihugu. Abantu bamwe bakaba bari kuvuga ngo babuze tike. Oya, ntabwo ari byo, kuko ibyo kubura tike imodoka bajyanye nayo yarishyuwe. Ahubwo igisigaye ni ukumenya ngo aya mafaranga Tanzania yaciye aba bafana b'ikipe ya Rayon Sport, kuko imodoka ngo yari ifite uburemere burenze ubwo muri Tanzania imodoka zo muri Tanzania ziba zitemerewe kurenza. Icyo nicyo kibazo. None ayo mafaranga ni yakenewe kugira ngo abafana b'ikipe ya Rayon Sport bave muri Tanzania bagaruke mu gihugu. Urumva niba bari kugera inaha uyu munsi kuwa mbere, bikaba byanze yuko bahagera, urumva n'ubundi izariske mu bafana. Bashobora kuba bari bajyanye amafaranga y'iyo minsi bari bagennye yo kubayo, none iminsi irarenze. Iyo ni case ya mbere. Hari abafana bashobora kuba baragiye nta mafaranga bafite ahagije, ugasanga n'ikibazo cy'inzara nacyo kijemo. Ikindi cya kabiri, umufana niba yari yagiye avuga ati ngiye yo gushyigikira ikipe, ariko nzi neza yuko kuwa mbere nzaba nageze mu mirimo yanjye. Hari abantu bari bafite imirimo itandukanye, bari bazi yuko kuwa mbere baraba bageze naha bagatangira imirimo yabo. Iyo nayo ni indi case ya kabiri. Case ya gatatu, aba bantu ayo mafaranga nataboneka barakomeza kuguma muri Tanzania. Ese birarangira gute? Harakorwa iki? Ubuyobozi bw'ikipe burakora iki kugira ngo aba bafana b'ikipe ya Rayon Sport n'ubundi bagarurwe mu gihugu, baze n'ubundi basubire mu mirimo yabo, bajye muri gahunda zabo bwite? Ibyo byose ni ibibazo bikwiye kwibazwa n'ubuyobozi, nabwo bugashakisha uburyo bugomba gufasha bariya bafana b'ikipe ya Rayon Sport bakagaruka mu gihugu. Abafana urugendo n'ubundi rwari rusanzwe ari rurerure, akubitiraho kuba baratsinzwe. Icyo ni ikintu cyatuma urugendo rukubana rurerure. Buriya ufite ibibazo ntabwo urugendo wumva ruri kwihuta, ahubwo wumva rurimo ruratinda. None hakubitiyeho n'icyo gihano cyo kuvuga ngo barengeje uburemere imodoka yagakwiye kuba ifite. Urumva ko ibintu byose, ibintu muri Rayon Sport ntabwo bimeze neza. Urumva ko yaba ku ruhande rw'ikipe, b'abakinnyi, ku bafana, ntabwo ibintu birimo
bigenda neza nk'uko byakwifujwe kugenda. Iyindi update, Mwambari Serge uriya wari fitness coach w'Amavubi we yaje mu ikipe ya Rayon Sports, ndetse n'imbaraga bari bafite muri Tanzania wabonaga ko harimo tushe y'umutoza wa fitness, kuko mbere wabonaga batiterura, ubona batagenda, ariko aho Mwambari Serge aziye uri kubona ko ibintu biri kugenda bihinduka. Rero ahasigaye tugiye gukurikirana imyitozo y'ikipe ya Rayon Sports, turajya tubaha ama update uko bigenda yitoza, uko ibintu bigenda bihinduka. Niba hari cyahindutse muzajya mubimenya hano kuri Sportline TV. Ubundi niba uri mushyashya kanda kuri subscribe, ushyireho itafari kuri iyi channel yawe, hanyuma niba uhasanzwe ukande like, ukande share, utere comment, nabyo biremewe, kugira ngo tujye dukomeza tubane kandi turi nka famiye ya Sportline TV. Ndabakunda cyane.